Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asinaw jay babae akadwam ijay sentro si kaduming. Kabit mo day jay? Ay nawaw, kabit mo't nga ibagbagam si Kapasita. Ay di ka man naglibak at da nakakita ka da kayaw. Kitno sa anak ang nagpasentro itay. Sa dino nga raw tinagapwam. Nagadulakit din na sa lungsod mao. Naggapuaak itayan tigayem ka o. Ay saan man asyak tululbudam? Adakin ka, ano pa tiyam ti ibagbagak wano saan? Ay nawaw, di ka mabaeng iti kastangar aramidam Tapno ibagakin ka, awanda ka isngar aramida. Ay nadumeng, jak amukan ka, laklakayan ababairaw. Itimplanak man kita iti kapay. Agtimpla ka mo tay, iti bukod mo akapay. Naglalay nga mo ngay, italaang anagawid ka, iso addi ka agbalin a feeling boss dito'y balay. Oh, agkapi kayo pa'y nanang. Agyaman na kilya sa nakaw. Anya nga minti gagarayo. Imayak takayat ko ti agrelax. Ay marurudak la unay kinitatang niyo. Ay nawaw, anya tinaramid ni tatangaya. Nakita ti kumarik ijay sintraw. Adda ka holding hands na. Anya? Laklakayan nga awan manak nakam na. Asino ngayon mo ti ka holding hands na nanang? Day tati siya ka mau. Talaga mo't ni tatang Ibir-birok na ti pakaisagmakan na. Day tangarod. Saan nga agbutang iti kastangar aramidan na? Bayan yun nanang, takasaritak tumanan ni tatang. Ay saanan, no naragsak iti kasjengar aramidan na. Bye-bye tayaw. Addan to aldaw day jay adumeng kunak tumag. Anya ti maimbaga ni nanang lakay, nasalaw ko di tadalan itay. Imay lang nag-relax dito balay, bakit? Ay, wrong timing No kaano nga awanak dito balay sa imay. Kasta unay nga min tirorod na kanitatang. Ay nawaw, anya manan ti inaramid ni tatang anak karurudan na. Kasi ti sigod Anya asigod. Adda ka numanin ka holding hands na iji sentro. Ay, naglukon day tatao. Naita nga ron, lakayan na babaero. Iti kasta nga edad na kat agsingsing patkit di kuma. Diyak manam mo ka ni tatang, lakay nga agpaiso, ngam kaslaawanan nakamad. Pudno ka day, tinadamag ka, Marisyasya. Anya tinadamag mo, Marisilya. Adda ka numat babae, ti katugangam alalaki. Idi pa'y mo't akasta, Mare. Isaw, ti pagsasaritaan, dagiti customer ko itay, Mare. Jakman ammo iti day di akatugangak, Mare. Isu siguro ngagmay sa nga anak ni Ilyas nga asawa, Mare. Ay, ure asino mo't no babaero ti asawa, Mare. Agbuteng ta. Ay, narigat mo't ti kasta, Mare. Mano atawan mo't nga agan anos ni Nana Pasita. Nasingpet ngamin ni nanang, Mare. Nakangiwngiwat laeng no kasta ang makaungot. Hun nga rod, isu agundawayan mo't ti katugangam alalaki. Kaasi mo't ni Nanang yaw. Sapay la kumaa, tamalawlawagan mo't ti panunot na. Lakay mo't Addan to siguro, Mare. Isem, umisem ka man biyag ko. Good morning! Ay nawaw, da kayo magayam day tatatang. Ang tugawa kong dito Sige laeng tatang. Anya tigagarayo aya? Adda ka din ni Elias? Adda trabaho na ita. Kasta aya. Ne, apay akasta ti panagkita yo kanyak tatang? Kasla adda dakas apang gipyo. Awan matkit day?
May bagay gayam ken kati kasta abado alya. Anya? Ay na, nagsiksi kalaunay iti kasta kawas mo siya. Ay pangaasiyo tatang. No awan tinapatag nga ibagayo, nasaysaya at no pumanaw kailangan. Saan man akong kumpurmi tilawlawatan nyo dita? Fly me to the moon and let me play among the Oh, stars. nagkapwam manan. Ay, hindi talaang. Apay kasta ti panagis-isam mo, At dan samot manen kalukwan ngay naramid mo. Ay, nawaw. Kalukwan mo't ngay bagbagang pasita. Itayan da Elias nga anak ta tinagapwa. Apay, Sa lungsodang mo't amin an. Basta da makagapo dinakman ululbudan si Kadumeng. No di ka mamatay. Awagam ni Sasha. Awagam ti manugang ta. Isaw ti mang panagnag nga itayan da tinagapwa. Ay, nawaw ka. Ay, nagrubwat meten Elias. Aglabaak meten tap numamagaan ti badumi. Ang mga numasapa man ang titudo na. Naimbaga-bigat mo, Sasha. Na, anya man ang tiar-aramidin nyo dito'y balay, tatang? Nagrubwatan ni Elias. No umay kayo akat itay mingyumat nga ada ni Elias dito'y balay. Saan ani Elias ti gagarak? Anya? Aglabakan samad. Wen, aglabaak ita. Iso ano ada tinapatag nga ibagayon tapno sa anak mat amataktak. Tulungan kan nga aglaba, Sasha. Saan ang tatang? Tulungan kan tapno mabibit amalpas. Si kakit di mag... Ay, saan akong akomportable iti kastang aramidin nyo No awan respeto yo kininanang nga asawa yo, irespeto na akas manugang yo. Makapanog nagtrabaho, bakit? Naimbag man, tas an kayo ang nag-overtime ita, Elias? Awanan ti maaramid, bakit? Wen gayam, imay ni tatang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, anya tinaramid ni tatang dito balay? Saan ako na komportable? Tas sabali ti panagkita na kanyak lakay. Kung kumpurmi pa yan tilawlawatan na. Anyat kayat maasawan, bakit? Kasla adadakas apanggap na kanyak sika. Anya? Kanalaing, tairana na ti umay dito'y no kastang ada ti trabaho. Ay, una yan. Sana nasaya ti kastang aramidan ni tatang Sa anakit din a komportable kan kwa na. Ibagaman, tauray saan pa nga umay dito'y balay. Anya? Pudno ti imbagak kang kamare. Tunggal mapan ijay balay katkas jay ti ibagana. Iso ang makadlawak mare. Ay sus, ammo ka din nila kay mo, ti kastangar aramidon ti katugangam alalakay, Mare. Wen mare, imbagak kan kwa na. Ay sus, grabe mo ti kasta katugangan, Mare. Nalabos nga rod mare, kan nakabutbutang. Sapay irana na ti mapan ijay balay nung kastang awan ni Elias. Ay sus, aganad ka, Mare. Amangan matno si kamat ng ti next target, ti katugangam. Ay, saan asyak ti pangyap-applyan na iti kinababaero na mare? Man-manumat ti katugangan akasta, Mare. Naimbaglaangan atasan akasta ti katugangak. Iso ang nagasat kalauna, itakasta ti katugangan mare. Ada respeto na kang ka. Sana ulatan mare. Sa dito tayo ni tatang nanang. Ay nawaw, apay ni tatang mo, Elias. At dala na pataga pagsaritaan na May papanitian niya. Anya ti pagsaritaan ka, Elias? Apayakas di tinarabit yo, tatang. Inaramay. Awan na mo ka basol ko ken ka. Di kayagin di jam mo. Tanagpulong ni bakit ko kanyak, tatang. Anya? Nukas jay ti aramid yo. Pangaasiyaw ta di kay mapani di balay. Sana na komportable ni Sasha kada kayo. Anya tinaramid ni tatang mo ay anak ka. Amo yun ananang. Sa balik anukat ti panangkita na kanibakat ka. Kumkumpurmi kanupay ti sawsawang na. Ayawan mong dumeng. Agraman manugang mo, biktima am. Ha! Agpain ka mo ta! Agpudno ka man kanyak. Kurso na adam ni siya manugang ta. Ha? Ay, sana. Agar-aramid lang iti istorya na dya babae. Na, di ka man naglibak si Kadumeng. Nasaya at ataon ni Sasha. Kat amok adi na maaramid ti agulbaw. Ayawan mong dumeng.
Agraman manugang ta, agbutang kan ka. Awan amok dita bakal. Anya nga ron ti kayat mo asawan, agulolbod da? Jak amok ka nagideng agasawa. Ada siguro nagapaan da. Mangiram-raman damat. Iti anya aga po nga ibagada ti kasjay, no saan mo ngay naramid? Jak amok ka nakwada ko naklagarunan. Ay, nakababa inti kastang aramid mo, Domeng. Basta siya, awan basol kaw. Di ka mabutang iti kunada a karma, ah? Good morning, Celia. Kastamot kada kayo, Tata Dumeng. Anya ti umayo gatangan. Awan matkit day. Ha? Himayak ta kaya't kalaga makita. Sikati makagapaw. Ay nawaw, di yun samutin amo ti lawlawatan nyo, Tata. Punaw ti magbagak. Nakapimpintas ka nga men. Ay na, Tata, laklakayan kayon, ngam kastapay lang ti aramid yaw. Apay di kay mabain aya. Mabalin mo't nga isikreto tanong ko ah. Ay, pakpakawan, Tata Domeng. No awan tinasaya at nga ibagayaw, pumanaw kayon, iti sangwana. Ay diwan. Kunamlan na sino ka mo't nakapipintasan. Adayo na pimpintas ni Marisa iji sintro angam sika. Ay na, oraan niya pa'y ti ibaga kan aramidan nyo. Saan kayo atutupahan, Tata? Ay ayat ti asawa kanya. Gumatagak man iti dua supot at tinapay, Silya nakaw. Anya pa'y nana? Day talaang nakaw. At to'y titinapay agat-gatangan nyo, nana. Ay, wan gayam. At da kumakot kayat ko nga ibaga kada kayo. Anya day tanakaw. Imay ni Tata Duming dito istor ko, katila ibagbaga na, nana. Manan, Wan. ay una yun day di alakay. Kurso nada na kansama. Malas na laang, ta sa anak akas iti pampanunutan na, nana. Ay katwan na. Saan kayo nga agpaluko iti day di ataaw? Agraraman alakay. Naimbag man, tamaanusan nyo ti asawa yu akas kenkwana, nana. Ay na kinapudno na nakaw. Nauma akmutan. Iso ano daduma, baybay aklatan. Di na mga rod, kaya ti mabagbagaan. Ay, addan to aldaw na kunak tumag. Oh, nan ano ka dumeng? Kadardara tabadaw. Na, nablak ayan kapay. Agasam manday ta sugat mo. Kaya't ko tagina na. Mapana ko na tisilid ka. Ay, saan adita tisilid mo? Alay ko na, titumang ko. Na, apay ngay, inayadan mo ta. Dumparam mo't amin ang. Blurred mo't nga minan, ti panagkitak bakal. Anyat ko nam. Blurred, ti panagkita. Ayawanan. Naapektaran sa mutan tamatam. Kita ang mga no agbalin kan abulsa. Saan? Sana mabalin bakal. Diyak kaya't agbalin na bulsag. Grabe ka no, mati inaramid da iti katugangam, idirabi mari siya. Ti kuna ni nana ang katlimitom kano ti mata ni tatang anagawid. Ado ti sugat na. Kan blurred kano ti panagkita na. Tadung paran namot aminan. Wan ta pinagtutulungan da kano adinanog, mare. Ti damag ko, kat ti asawa ni Marisa a babae ni tatang yu tinangdanog iti mata na. Sapay duwapay mat amata ti dinanog da. Anya? Nakabutbutang, mare. Kasanupay no maidimanda ni katugangam. Awanan ang mga no pagbaludan ti bagsak na. No idimandada. Anya ngay nga rod. Sangwan na Sa bagay ibagam kaninanang yaw, maray. Ang mga no aging gaita kat di na amo tinapasamak ka ni tatang yaw. No kasta, dinanog da ni tatang gapo iti babae. Won lakay. Naasawaan kanumat ni Marisa a babae na. Narigat ti mangidimanda kadagiti nang danog ken kuana. Taamangan no idimanda damat ni tatang. Ay, una yun ni tatang. Awanan agbalinton abulsak gapo iti kalukwan na. Kat kumusta ka numatan dagiti mata na? Nagpa-check up, ngam aging gaita. Blurred kanulat ta ti panagkita na. Awan tumat denggan na asao. Dahita nga ron, ti kinababaero na ti ipakpakat na. Anya nga ita,
Isupay kit din tinakaisagmakan na. Naimbagkit di ata saan anatay ijay. Bakit? Bakit? Apay aya, adaak dito anya ti masapul mo. Saan matay na makakita ti may sa matak? Ti may sa blood matay. Di mo nangag jay imbaga ti doktor aya. Diyak kaya tiyag bali na bulsak bakit? Awanen maaramidam dumeng, naladawon day ta pa nagbabaweng. Tulungan na kumabakit. Ipaopera tayo ti matak. Adda kwarta maya. Naimbag kumaano maisurom no asino tinangaramid iti kastaken ka. Nanang, imayak, tada na patag ni bagak. Anya day ta, Elias. Ammo ko no apay akas ta tinapasama kiti mata ni tatang. Apay ka no, anak ka. Dinanog da kano iti paradaan gapo iti babae. Ti asawa kano ni Marisa a babae na tinangdanog iti matana. Anya, pudno ka di timbaga ti anak ta. Dumeng. Kwa, bakit? Saan na maulit? Agsingsing puta ka. Ha? Naladawon dahi ta pa nagbabawi yo, tatang. Nalpasan, naisagmak kayon. Kasanupay no ireklamo da kayo ti asawa ti kabitsyaw. Isong araw nga agul uli magkakaon. Pang-aasyaw tayo paoperayo ti matak. Diyak kaya't kagbali na bulsay. Ay, saan na blurred ti panagkitak bakit? Yes! Makitkita kayaon! Pagyamanam tadaimpaw iti kabsat mo. Kun saan agrabe tinapasamak iti matam. Manipod ita, agsingsing puta kaon bakit? Rumbang laeng, tanudanugan damanen tamatam. Di mo namnamaan ama operaan pay dayta. Sanain bakit? Agbalbaliw akaon tapno sa anak amay sagmak. Kumusta kayo, tatang? Mayaten siya anak ko. Pasensyakan ka nagitidakas anay sa usawang kukin ka Naimbaglaangan ata nagsubli ti panagkita yo. Dandani agbalin kayon abulsak. Wan nga raw. Naimbaglaang ta nailasat ko pa'y. Usto nga minan ti babae, tatang. Agbalbaliw kayon, talakay kayo matan. Nangagmaw timbaga ti manugang ta. Agsingsingput ka, talakay kan. Ay, nawaw! Saan laeng at ibukod mo a pagragsakan ti ipang pangrunam. Panunutam met ti pagsayaatan ti pamilyam. Nubagbagaan da ka, dumngag ka. Di mo ipilit ti kamali nga aramid mo. Taamangan no maisagmak ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.